Ese amadini yabagiye kwamburwa ubuzima gatozi mu Rwanda byatangiye guca amarenga. Ibi biribazwaho nyuma y'ikiganiro Perezida Paul Kagame aheruka kugirana n'abanyamakuru. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bikennye, ariko bifite abaturage birundumuriye mu by'idini, dore ko ruza ku mwanya wa 9 mu bihugu bifite abaturage benshi bakunda idini cyane ku isi. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Abanyamerika gikora ubushakashatsi Pew Research Center ku buryo abantu bafata imyizerere n'amadini ku isi, bwasanze ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ari byo byiganje mu kugira abaturage birundumuriye mu idini cyane ku isi, bigakurikirwa n'ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo. Ni ubushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'imyaka 15, ni ukuvuga hagati y'umwaka 2008 na 2023. Ubushakashatsi bwakorewe mu bihugu 102 n'u Rwanda rurimo. Muri ubwo bushakashatsi hakoreshwaga ibibazo bibiri gusa, aho babazaga umuturage niba idini ari ingenzi mu buzima bwe bwa buri munsi ndetse n'inshuro ajya gusenga. Ubushakashatsi bwagaragaje ko mu Rwanda nibura 90% by'abantu bakuru bizera ko idini ari ingenzi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu bihugu 102 byakoremo ubushakashatsi, u Rwanda ruza ku mwanya wa 9 mu kugira abaturage bavuga ko amadini ari ingenzi mu buzima bwabo bwa buri munsi, rukaba ku mwanya wa 39 mu bihugu bigira abaturage bakunda kujya gusenga cyane. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko Indonesia ari cyo gihugu cya mbere ku isi gifite abaturage benshi bizera ko idini ari ingenzi mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko 98% ari uko babifata. Ikurikirwa na Senegal, Pakistan, Mali, Tanzania, Sri Lanka, Guinea Bissau, Honduras, u Rwanda na Zambia. Ubushakashatsi bugaragaza ko mu bihugu by'i Burayi no muri Aziya ibijyanye n'amadini batakibikozwa, kuko abaturage bo mu bihugu nk'Ubuyapani, Estonia, Czech, Denmark, Ubusuwisi, Ubwongereza, Swede, Latvia na Finland 10% nibo babona ko idini ari ingenzi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu bihugu bikunda gusenga, Indonesia igaruka iyoboye mu kugira abaturage benshi bakunda gusenga, kuko nibura 95% by'abaturage bayo basenga buri munsi, bagakurikirwa na Nigeria, Senegal, Iraq na Niger. Mu Rwanda habarizwa amadini n'amatora arimo Kiliziya Gatolika, ADEPR, Abangirikani, Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, Isilamu, Abahamya ba Yehova n'abandi. Imiryango yanditse nk'amadini mu Rwanda ubirenga 300. Gusa mu myaka mike ishize byagaragaye ko habayeho kwiyongera gukabije kw'amashami yayo, kuko insengero zageraga ku 13,000 hirya no hino mu gihugu. Iyi ni imibare ya mbere y'uko hakorwa umukwabo wo kugenzura insengero zujuje ibisabwa, hagafungwa izirenga 9,000 mu gihugu cyose. ADEPR nk'itorero rifite abayoboke barenga 2 miliyoni mu Rwanda, wasanga rifite insengero zirenga 3,000, mu gihe Kiliziya Gatolika ifite za kiliziya zirenga 2,000. Kuva u Rwanda rwabona ubwigenge mu mwaka wa 1962 kugeza muri 2012 hadutse amadini menshi kandi ahabwa ubuzima gatozi, kandi kugeza muri 2012 mu gihugu habarwaga amadini agera kuri 200 gusa yanditswe mu mategeko. Bigeze mu mwaka wa 2016, nyuma y'imyaka 4 gusa, umujyi wa Kigali wonyine wari wihari insengero 683, aho muri Nyarugenge hari 184, Gasabo ifite 289, Kicukiro ifite 212. Icyo gihe mu gihugu hose insengero zarengaga 1,500, ariko mu myaka itageze ku 10 zari zimaze kwikuba inshuro zirenga 8. Ikindi nuko ayo madini yose yihariye 12,2 z'abayoboke, nkuko imibare y'ibarura rusange ry'abaturage riheruka ribigaragaza. Kiliziya Gatolika niyo iyoboye andi madini mu Rwanda mu kugira umubare munini w'abayoboke, aho bangana na 39.9% by'abaturage bafite amadini n'amatorero babarizwamo mu Rwanda, igakurikirwa na ADEPR ifite 21.3%, na Anglikani ifite 14.6%, Abadivantiste ni 12%, mu gihe Isilamu ifite 2% by'abayoboke mu Rwanda. Ibigaragaza uburyo abanyarwanda bakunda amadini no gusenga ku kiro cyo hejuru n'agaciro baha amadini n'amatorero basengeramo. Isesengura ryakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB muri Nyakanga na Kanama 2024 ku nsengero zirenga 13,770 ziri mu bice bitandukanye by'igihugu, ryasize 9,171 muri zo zifunzwe kubera kutubahiriza ibiteganywa n'amategeko. N'ifungwa ritaguye neza abanyamadini, cyane ko ryakurikiwe n'amabwiriza imiryango ishingiye ku myemerere igomba kubahiriza, arimo n'ibigomba kuba biri mu rusengero rwemerewe gukorerwamo, kugira ngo habungabunge ubuzima bw'abaturage bajya gusengera muri zo nsengero. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame aherutse kugira n'abanyamakuru ku 27 Ugushyingo 2025, yagarutse muri iki kibazo cy'insengero, avuga ko abantu bakwiriye gushyira imbaraga mu gukora kugira ngo biteze imbere kurusha kumara umwanya wabo munini mu nsengero, kandi avuga ko ku rwe ruhande nta rusengero na rumwe yafungura, kandi avuga ko atabona uruhare rw'insengero mu iterambere ry'igihugu. Perezida Kagame kandi yagaragaje ko ikigaragara cyane ari uko mu nsengero habamo ubujura kurusha ahandi, kugeza ubwo benezo n'abazikoreramo yabyise ububandi. Avuga ko nta kazi zitanga, ati bariba, ati mbona ko ari abantu buzuyemo ububandi gusa, kurwana n'amabanda ari mu nsengero nabyo nta mpamvu bifitiye na busa rwose.
kimwe mu bibazo biri mu Rwanda bijyanye n'imyemerere ishingiye ku madini si ugusenga, ahubwo ni uburyo abantu bamwe basimbuza akazi amasengesho, ugasanga bajya gusenga no mu masaha y'akazi. Benshi baba bari mu mashyamba n'ahandi hantu hateje akaga, kandi hari na raporo zagiye zigaragaza ukuntu abantu bahuye n'ibibazo bitewe no gusengera ahantu hatari umutekano uberanye n'ubuzima bw'abantu. Ku rundi ruhande usanga abayobozi b'amadini barahindutse abashaka kunyunyuza imitsi y'abayoboke babo, babambura utwabo bitwaje umutaka w'amasengesho n'ibitangaza. Ikinyamakuru Igihe cyavuze ko gifite amakuru y'umuturage umwe wahawe inka muri gahunda ya Gira inka, maze umunyamasengesho akamusengera akamwumvisha ko agomba kuyimuha, bikarangira yimuhaye. Byaje kumenyekana nyuma, ubuyobozi bukurikiranye busanga wamubwirizabutumwa yarabeshye umuturage yitwaje amasengesho. Umuturage nyuma y'igihe ataka asubizwa inka ye yari yarambuwe. Hari n'izindi ngero nyinshi z'ababwirizabutumwa bagiye batabwa muri yombi bazira ibyaha byo kuriganya abantu bitwaje ivugabutumwa. Usibye kuriganya abantu, hari n'amadini kenshi yagiye yumvikanamo ibibazo by'ubujura, aho bamwe mu bayobozi bagiye baregwa kurya cyangwa kurigisa imitungo y'amadini babaga bayoboye. Ikindi kibazwa ni inyungu abaturage bakura mu mafaranga batanga yo kubaka ibikorwa bibyara inyungu, maze zikarangira zigiye mu mifuka y'abayobozi nk'abaturage babashakagamo igishoro. Niba wakurikiranye kino kiganiro utuje, wakoze cyane. Kora subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu buryo bwihuse. Ukora like niba ukunze ibyo dukora, ujye muri comment tubaze ikibazo cyangwa uduhe igitekerezo. Ndabashimiye cyane, mwakoze kunkurikira.